कुकी मिलिटेंट सिंगना मैतै खुनसिंगदा लांदारकपा था तरा सुरकलबा असिदा मणिपुर लेंगाकी दायित्व लेतबा थौंगसिंग असिगी मायोक्ता अमदि फेब्रुआरी 19 दगी हौगदौरिबा स्टेट असेंबली की मिफम असिदा कुकी एमएलए तरा अमदि कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी मायोक्ता वारेप लौदुना लान असी लोशिनबा लेंगाकना होटनगदबनी हाइना मसिंग यामलबा नुपिसिंगना सरुक यादुना ngasi हैरोक्ता मियामगी ओइबा रैली चटख्रे अपुनबा मैरा पाइबी हैरोक निंगोल क्लब हैरोक अमदि अपुनबा क्लब हैरोक न सिंदुना चटखिबा मियामगी रैली अदु हैरोक पार्ट 2 मनिंग स्कूल ग्राउंड दगी हैरोक लेतान सिटी क्लब की ग्राउंड फाउबा चटलबा मतुंग मियामगी ओइबा मिफम अमा सिटी क्लब ग्राउंड दा पांगथोखि मिफम अदुना वारेप कया लौखिबगा लोइनना अपुनबा क्लब हैरोक की मिहुत सिंगना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमसु पिसिनखि रैली अदुगा मरी लैनना अपुनबा क्लब हैरोक की कन्वेनर थौनाउजम रोशन फोंदोखिबदा था तरा फाजिलकदौरबा कांगलुप की लान असिदा इरांग असिबु थोगहनबदा चाउना चेनरिबा कुकी की एमएलए तराना ngasi फाउबा लैंगा की खुदोंग चाबा पुमनमक लौदुना नुंगाइना लैरगा मैतै मिचम प्रजासिंग असिना लंबी सोरोक्ता यारेक्तुना चिंखोंग चिंग्यादा लान गाक्तुना लेहलिबा असि ngasi की लैंगाकना हकचिनना लौबियो ममांगदा फमखिबा असेंबली मिफमदा कांगलुप की इरांग असिगा मरी लैनबा वारेप अमता लौखिद्रबसु फेब्रुआरी 19 दगी हौगदौरिबा असेंबली मिफम असिददे लान असिबु लोशिनबा याबा वारेप लौबियो हाइखि कुकी एमएलए तरा अमदि कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगबु चैराक पीबा याबा वारेप सिंग लौदुना चथरिबा कांगलुप की लान असिबु लोशिनबा खोंथांग सिंग सोइदना लौगदबनी पुमनमक असि ngasi gi lengakta khanghananabagi damak hairo ki miyamna ngasi gi khongchat asi chatpani miyamna ngasi logadaba warep sing adu DC Thawal gi khuthangda chief minister amade assembly gi speaker da memorandum sing pishilagani hainasu fongdokhi February ki tang 19 dagi hauduna Manipur ki state assembly pangthokani haina lemlakibagi matungi na pangthokadribe assembly sida impact pinanabagi damakta amade haujuk tathariba lan asi lepnanabagi damak assembly session sida aset ko warep ama lobiu loina na lebak thugaina na ba Manipur thugaina na ba asoba role loriba dugumlaba kuki MLA tara ngasi mak makhoi gi oiba tha gi tolop sing phangduna ningai dena lai tholaga akoi micham mayam sing asina ngasi maira paibi mayam nupi mayam asina sorok ta tumduna naha kaya abama tamgadam mahi sing tamdana amadi khulai paiduna akoi kocha chatna lai khalakliba chahi ama hel bhawa state government amadi central government na yengchen biduna sigumlaba lala si lochen bagi ware phirep ama phabo lorak taba lochen na bagi mami amata urak tabasina maram oirar kanda handak atang ba hana mamangda phamgiba manipur gi assembly session asidasu karigumba lala si lochen bagi ware amata logidaba kurju majuda lochen gibna maram oirar kanda hanak phamgaduriba assembly gi session asimadi akoi थोलिबा लाल असि लोचनबा असेट वारेप लौबियु लोइना असिगुमलबा कुकी टेररिस्ट सिंग सपोर्ट तौरिबा एमएलए तरा असिजु हाउस तगी डिस्क्वालीफाई तौबियु हाइबगी डिमांड सिंग लोइना तोंगान डिमांड सिंग तौदुना अखोय ngasi रैली सि पांगथोक जबनी असेंबली सेशन असिना चथरकलिबा चही फाजलकलबा लाल असि लोचनबगी मायोल दु पुरकपिबो ओइसनु लोइना चप चाबा वारेप फिरेप अदु एमएलए असेंबली सेशन दा फंगदुरिबा MLA Yankhaina chap chawa warep du lobi rehar kanda lal asi losenaba asoba thongdang lobi sorok ta tumna yarek tana amadi ayung thinudang na naha kaya pusi mang khiba loina na naha kaya mama yum thadok tuna chatneri ba mayam asem amuk nonmen sida purak na nabagi asoba phirep tu lobi ko kumbagi oina ngasi gi kholau law na naba khoi khongsa si chapne kholau asida lawrak warep khudimang state assembly session sina ukhatpiraga naina birarga lansi losenaba asoba phirep lobiu amadi government akhoina lawjariba akhoina thangjariba khongthang singsi yengbir har kanda wariba mayam amadi mangliba खोलिबा मयाम असि नैनबि रेहर कांदा लान लोइसननबा अमदि नॉर्मल सिदा पुबिरकनबा अमदि मैदै मयाम मांगखिबा मयाम अदो थीननबा अदि नहा कया मांगखिबा सिंदो पुथोकपिननबा अमदि युम कै मांगदना लांजेन लेरि मयाम से मफम दा हंजल हनबिननबा चेतपा फिरेबदो लौबिरक उ हाइबसि ngasi रैली सिना गवर्नमेंट की साइटा अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट की साइटा सेक्शन खुदिमकता अखोइना अपील तौजरी मियाम की रैली अदुगा मरी लैनना अपुनबा मैरा पाइबी हैरो की कन्वेनर थोकचोम संध्यारानीना फोंदोखिबदा सेंटर अमदि मणिपुर लेंगाकना लौबीगदबा थौदांग सिंग लौबीरक्तबना मरम ओइरगा अखोय मियाम अमदि ममा ओइबी सिंग असुकी मतिक अवाबा हाइबदु ओइरे इचा सिंगसु लाइरिक लाइसु तमदुना लैगदबा अदु लान चतुना लैरे मणिपुर की मैतै जाति असिना अवाबा मायोक्नदुना कंगाउनना चतुना लैरिबा असि अमुक्तदि यंगसिनबियु हाइरदुना
February 19 famgadoriba Assembly session asida lengakna lofum thokpa thaudang chapchana lobiduna miyamgi awaba asi kokhanbiyu haiki Hiroki miyam putna yaubinaraga sasariba miyam mas yele ase aikoi awaba phangdokpan tasena aikoi ware aikoi isa isu sim ngapha mang khandra lai lai su tambak bahutta lan ga phra lere lawgadaba thaudang khudimak central sarkar mati state sarkar na lawida dana aikoi mama wai bi kaya masa wai bi kaya se asuki mati ware aikoi maigai khangdaba adugumba phibam amada Manipur gi leiriba Baitai Jati Kudimak Sira Kangauna Leba Putsi Amukta di Yengsan Bio Handaki Assembly Sessan Numit Mangani from the Basida Sargana, no pump of Sampana Lobiraga, I call me young Awapsiko and Biro, Kuki terrorising Go Naptaraga, Amadi Kuki MLA Singo Pakwagi, Dandi Pangapa Dandi Bibiraga, Makovi disqualified of Biba had to say, I call Bangi, I say Pambadi, Sargana Miang, even Kanata View, Hadakala Assembly Sida, Tarai Padana, I call it. Manga the Bazati, a second Mata, Tanaba, Adugumba, Akanda Wari Tambiraga, Apoy Miangi Kolosita view, Amadi Kanana view, Miangi Prazagi, Hawaiian view, Maitazati, Asibo, Land the Hypase, Assembly, Wari Lorabunda, Zagaza Kudimata Gasiku, terrorisina, Kuki, Lusing Masina, Zagaza Kudimata Makoinga, Asumba Satan Masin Tiba Yamanga, I could make you assume but land the guy the Basiso Assembly says and what if Loviraga from Zaga Kudimata Tabiraga, I could Amuktan the Hingan Bagaman view, Hanaki Pusimar and the Hingan view, I do not see I could Isai now, Lady. Hiroki Praza pun comes in the Marshal is there, Saka protest of when it's a Savadi. Ngasi ki rally aduda miyamna lan lephanaba chapchaba warep assembly na lawdrabadi election tawba yaroi Manipur ki periphery dagi Assam Rifles lokthokuna state force na mahut sinanaba assembly na warep law su makhata na sangdokpa yaroi Manipur da popi thaba yaroi Manipur thugai na bhotnariba kuki MLA tara disqualify taw Manipur da NRC athubada chatna halo Mitop Khandokpagi Vase Year 1961 Oibe Yaroi ITLF Amadi Kotu terrorist ni haina Lauthokadabani Amadi Manipur gi itihasta Kuki asi refugee ni haina thaba placard singsu sizinakhibaga loinana kholau kayasu lauki disqualified on the water. Okay, military disqualified on the assembly the water. Okay, military disqualified on the assembly organization in the Lautuna assembly the water. ITLF on the go to assembly the terrorist organization in Lautuna water. No.